Papa, aha Stanza TV. Open seme coach ko brema ha ne wo se behwe. Kwa pia bas hanse ba tietum saha ensem pole ensem pewa ensem soko denkwa ne wa ha. Keep on watching Stanza TV. I like it. I love it. I check it. All right. Ghana for we are semai madehia nom we eyemo amodehye konkron mo ade nyina mo ka akire o Komfo College we kotompompo nyina medan yanya mo de nchem de me ho samtram ko so promo kentenkrachi sentenkrachi awosodotɔ nana kaka trapedehia metiase edi akadi awa the only Komfo ne abosomfo e wasapie Komfo owo niki the guy Komfo ewiase sabie buru sabie nyado empanyimfo se ne wo furuduapa ene epia no mo Komfo makoba ba mu abiebie mu atesitesem na me de baba be wom eba ne nsempam polo nsem eba mu ani agye ensem a wote a ehye nkuran de waye depressed waye stress out na opese wutie na agye wani de eno ane Stanza TV kohwe Stanza TV eho ene ebe ma nsem pase ye oman mu nsem saye enwum a wobetie kura ma ho atowo saye asamse de a ebe hye nkuran wa abrabo mu a eye Stanza TV Stanza de wo mo ne Komfo College a collaborate no mo ba be hete kosi se wo try se obedesemia mekele o nenso Stanza abra ne ho ase ama boy wura honhom ama nananam dio sonson ani motie dio sonson ehira won Stanza nie wo Komfo nie ye kamba mu a eja ne passe kekraw adan friend kwase ampanyi no de se be dan te sada ka ka ye ba yin asua de ne de bae me ka kire wo bofo de ka besi wo pa ne kokoto te sada pepepe wate kwaku bofo akoto ka ete sada Monsam hunu na mosori a wo keka se edan te sa adaka na de te sa adaka o what enyetwa Diana kwasa ngode o so the planet one you're very careful adam yire be so mu masa adam na be unse yes don't cry we na ba na continue kwam we tika ka fo na ne oyire no ne nkura me ko ngise no ko daka kra ni ajibe ni aji nti hey we welcome unse ladbe na ba na live de fa mo be ma men ka sem business na no yam tie mi tua so ti ko base wata be ni na se fo no ntua the problem beba nti wata be ni de bo modina ni tua me de concession me de ma we a wo nko a wata ki over me nsan so wa pa de on the more serious note no nse password ne odi am ma nye very careful sa pa no ha bi me ba makasa nkofo ma nye very careful let me na problem nti wo de se me dan kana se wo mani no ko iska betua ma me ba de kan se ma ko iska tua ma me later me de be ma ko so ba sa no mo se nanya na mo se ne mpana ni enso se stela wagine wata be won chai no ensandu we ti atua enya ya se ni mo ba woni se me fo so ba na be jana masari ase de misro metua ma me nye mo de matina fia dan ka utua mate why me kwa kwa dara ka ega ka me hey mama wajin mood krasem o tua wa bla untia wata be ka be fio wo wai planche wo wai de light with this woman so said the TV as me na me people need because e kosoro do man kura ya be kasa me nim rough sa password odi amono wa tira bema password to say ada okwen I'm checking out your anti-mono so password esa wo ba fia wo dressing nyame fekura wo e dey dressing na kaka we twa hwe wa twe wo cha to oni made woni de kire
Fira so I say who jina me so pa. Ko dan ma han say dressing na me buy na wo hwe na check dressing and one can check so check dressing on fa dan na ma me. That's why what's up? Me what's up? O friend me what's up? Fira say that's why lad be naba. Na de nyame ni me kura na lad be ne esi ba na me ho adwiri me pa. Ti mo me mfa kuma pa ni ntuani nyina anyi twi ne enko light for no. Why? Lad be naba aba oh ya me kura na ada wo obi oridi o homo wana sesei na wo de fa na fa fa Ghana di adai na fa fa Ghana me na me sorry a wo di tua se me ntina fie wo di amono so ntina fie krache ade a me mpo mata de kura me nto nti de ba asetira ne fie wo ni emranti aba mo na makototo ma kromi eni sa ne ma no de ahye mo dem yanko dem na ko se mi su bia yanko dem si ko se mi su ma ko wi yanko wo so me sa tu se mi ko kache dia ba no ko mi su bi ti e say light na bo no ko na no ti o sia wo di freedom wo wa gas wo dem eni na wo kura wo be ss me ma ti mo nu ba no baba na no ade bra mi o onu a de gu flash mu bla me ma me ka se me ti fi ha ma no nye o asem bia me kan bia be di wachi hwe we eya ha okay what the so when you bi kobo ahun na betua woka why odi amono no we me checking land so me odi amono no we if you are I mean can say me okay odi oni wa tie de me kan no so mo de light bill ni ba na esa wo so wo ka kiro mo say sisi light bill no mo de ba na no odene ye ni dafunu ha anase ye ni fridge bi ye di funu hyemu ha ka kiro mo me tie ko yes na nkasa no ofero do dan masa bi president na pasi am panyina said you ba wo ma ha o si me kwasi am panyina na ha o si me kwasi am panyi o te ni say na say o so do dan ma kwasi am panyina go beti tem fan say me kan sa wo be dey asem kan wo be dey da bi kan sa obi nyesika ha dan friend kwasi am panyi am just say man nyesika na ka me di gwa to brother ka me ba be ho adan da bi je fiero ya ne ka kire no obi ha dan friend kwasi am panyi no dear say be dan te sada ka ke ba yin asua de ne de bai me ka kire wo bofo de ka be si wo pa ne kokoto te say dan pepepe wate kwaku bofo akoto ka te say dan mo nsam hunu na mo sori a wo keka se dan te say adaka ne de te say adaka wate ne dan te say adaka wo de si abonti na wo dem me nim say sanshade de wo bo sanshade de jo wo kasa fin sa de no fibra wate say dan te say adaka o rasa ko 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 bi jaba wate no me no nyede lad be na me ne lad be na ba ka te he me de me ka te he so panyini nu fi a me de me bu me hu wate panyini nu fi a na me kura de me hunu bi da say ofie wura obi a wasi fie ama odu titu ba bi a wona se se wo bom paye wona wo sie o se wo bom paye wo dem wasi fie ni ajaba na ton ya ma busu apani ajaba na ton ya se ka sem ni ifie ne ifie about 5 million me kura na me ne kan me kura na a kire madwen say lad be afina lad be na ba 5 million me fia fi se me see fie o kura lad be say ma say that boys mo betena fie ha no e say me nim the way mo see use mu ne ma me see useless why are you guy using like that if you rather say like 5 million ya bo mo sini trust no we 5 million kwa me sisi nyame bo ani tua we no wia ye nkwaje prepaid no ani da ben femi no dia na so aka ma wo de kadida hey if you are kadada abanya de ye nyu ho achi abanya de udi agba di police fo be di achiri ya metwema ne ye bechewo oye na aban so obu wa hu if you are aban obu wa hu what like beer na ye ba na kwa advance o je sen na like be ba ko ba 5 minutes if you are me kom krom akobobla me bobla wo emwa na me de bo ama me de dan na gemofo nti se like be bro no so e ma ne nya nwanwa you are de ka ko edie se ba ko saa dia na wa betua wa de betua me like be na like be wo de bob wo twem a wo fa fom ko no wo hu light if you want to one kasa me a me ka be sire ko iska ba wunti me a me ye mpa bo no me hu se like be ba sa na me hu se na obi nso wo twero na ye wa gua sunsun wiase me hu se wa na wo twero mate next time wo gua sunsun wiase a ka kire nyankopon se ne me ekoso wo fi ha no wo mpe to mo sika nkosi wudan why ne se me sibi wa ma me sibi wo mo sika nkosi wudan yesu ka se bi o bible mo se bo gimidi na se mo tie masem a mba yen senkyere na se me de no ko ne kosi wudan o ka se water be ne ba me ka se be kire o e de asana ka kire wa fa nya se be fira se be onya kola o wanyi eti panimu na wan ka se kola be na wo se be wo kura so sisi nso nye na wo de nam na
kukuja se fa so bia ni mu ena me ka cho se efi amatram nya ba bia ni wonu ha efi wura e che like be ene water be yes wo de wo si so nto blog da bia ha dan fi a watram nyina wo de sa plan na ya de nam na ne obende efi wura nya no sa no kwasem ne se sebe light na boys na mo ku ho ntokwa no me mpene sa ena me mpese light no waya me koto ye sebe uni ana sa wo se enye won to waya na ma me ena kine ya ba betwa light nim ama waya na ba ye abekeka me nusu ye nso ne gya da fi ha sa ni me nyina kan wo bi na dim ho agi light be nim efiro ani ade cha ye nya ye nko electricity for no wo ko pede ho ye ko to so do fe enum de no maka bom de abe efienum enti sa yi ni wo wa wo na ye so ko wo na yesa woko ene ye anti na se bia me nko na me nko ene kwa ko hu mbra na de okay de se fa ye ntia we no na ye ne mu nkasa say the way abe ni siba no ano wode why misre wa firo na ene de ye idi wo de mate why wo de wo no wo de we na wo de ne hu kwan de be fa so why me ko bi gu aboye e wo ye krum o me de beba scan beba kuma se ka ne sadin do asem papayo Danti mi kra wa ye no hu afufu ni awo eno college na de mu ye ati say ye oho ye adai ayo da so valentine we de facha mi una ya na ufiura saa na mete wo ba ye mo fele woni tine me bi wa mi ntiminka ba ko ni akotua akotua na kani bi masa be kan light ko mo wa se minim e na enyetwa Ewurade Nyankopon yesi ye gya ho na we die ma gyi ho eyetwa akomo masei me kai Komfo sei na okoma satine krakrakra na we die tre eni wata be ni la be de boy obefa dio Nene so ewa ha ose ono nso hwe Stanza TV ana nene meboa ware ase se mi pir ga bontine se radi adom na de achi me hwe Stanza mi bedi di kwa me hwe Stanza TV na se me ye bibia me hwe Stanza TV ho na yetufo ubenya story a wa wo sha ewia se ye hwe obi abrabo na ye de abobra wo ba hwe Standard TV ho na ubenya futu ene wo pass lesson kwa de ene akọ nene aye ni nyina na ni nyina ne se oba sonye so anopai oba sonye so ntimra obeduru ye no ena me ka kire ne se ma fax ne ho nsem e de agu Stanza TV ti wonko download enti wo a won so pese ohwehwe wo hyebre mu madamfo na me bekunu wadamfo madamfo na me ba bekunu afiri mi ase obekuna damfo no onim se na damfo ne nso de na brem enti be crashe enam se ne wo mo nko Stanza TV na subscribe a wo honsem wa 2020 wo be hunu so wo be wunne wo be wuchina me de obia honsem o mampanyini nyina me de ne honsem akwakogu Stanza TV afi we nipa wo be wu nyina na batu ekura wo pedi wo be win Stanza wo pedi wo be win 2020 election ya ko Stanza TV kohwe o doubt me a wo de subscribe wo de obekọ no wo be hu say the winner of this year election is ego me modin kwana kohwe wo hwe wi a WhatsApp me ana fax